Saya mau ambil 5.000 pinjam ya. Bilang ke dari tadi mau pinjam kan? Ya, banyak uangnya. Buka selipet yang kulihat tadi. Anjing, pantas. Anjing, pantas dia mau catok. Dapat kiriman dari Malaysia. Bukan. Dapat mangsa malam sendiri. Karena banyak uang saya baru ya. Orang tua.
Ini makin losit. Dek, udah mandi kah belum, Dek? Hah? Udah mandi kah belum? Ada mandi kan, Dak? Hah? Oi. Ada mandi kan, Dak? Masa sih ngày chung ngày trai? Hả? Trai. Masa sih ngày chung ngày trai được này? Masa sih? Siapa yang makannya mau bikin kemana sampai ada berapa abad sampai ada berapa ribu mana kumpulkan? Enggak, barusan ya, ngày chung ya. Enggak ada orang bikin yang tahu Pak ngecimpan lagi mana tahu. Dek mau minum es ah? Hah? Mau? Ya. Dek. Mau ada? Hah? Tidak mau kan? Tidak mau udah.
Ucap baju tele ya, Johan, barang kita Karachi. Memang lewat waktu. Hai. Memang dedek, Pak. Ah, tumbang motornya. Untung enggak kena. Standarnya yang nggak sesuai dengan selera. Standar ya Pak Johan. Nah, kumpang mati nyium motor icit muko. Mana motor mama? Kita dikit-dikit ya. Bangun diri kita tadi pulang. Belum ditarik. Udah kasih obat. Kita mau istirahat. Siapa yang gak mau? Enak kita mau kerja nih. Nggak ada yang gak mau. Motor kok tumak apa? Motor kok tumak? Jangan-jangan bukan motor kok kada. Tuhan, pasang nomor itu. Itu anak depan tuh kena tumbang gitu patah ininya. Coba. Nak Rudi tuh. Itulah aja. Standarnya Pak agak miring, nggak pas gitu. Lalu tumbang. Sayang yang di rumah kamu. Besok selamat jaga baru. Kalau datang keramat, aman. Dan boleh. Jadi kan habis motif, susah ngeringkannya nih, rambut sensitif kayak gini. Ini kan bebanku dari Natalan, yang berdua nih. Mau smoothing aku terima Natalan, rambutnya ini barang mau beli obat yang khusus. Karena kemarin bela-bela pergi Pontianak pergi cari obatnya nih. Pandai gila lah saya dibuat dua orang manusia yang ngau-ngau nih. Barang kena. Punya saya tadi lebih berharap. Mana punya mama tadi? Sana dia. Sudah, kena obat dari tekan. Tinggal tanggal. Tanggal dulu. Tapi tekan ini pas gini. Tanggal. Tapi udah kena kok. Sekarang aku makan ada obatnya, ada garuk palanya. Lalu obatnya pakai kulit, lepas rambutnya. Memang obatnya memang gitu, semua obat gitu. Kalau yang mati obatnya kan ya digaruk. Ayah tak pernah jadi musim mbak. Apa gampang mau dibilang? Wah, tahun tak paham di sini kan kayak aku. Dia mau. Lupa lah mama. Repot dulu ayah Aiden itu. Wah, berapa manja. Hai sayangku. Kirim dulu 100. Bukan lagi kirim 100. Johan, nyai itu suka utuh pas, sudah takut ramai ke Johan, nyai. Ansina, aduh nak fokus ngeraja taruh cukup. Besok bang, pas kami datang, orang pada safety. Johan, jaket ya Johan, barang. Kau pakai safety masih ya? Ya, jaket ini kan memang pikiran dari PS Natal, dia PS Natal. PS Natal deh Johan, barang waktu kali kita terima ayu deh karena obatnya kasih anilah warna bah. Jadi habis tahun baru dia udah pergi Pontianak. Begitu. Kabar pulang. Tidak ada nak, tidak mau ayam kan. Tidak mau kali dia. Jadi dia makan dua bungkus sama mereka ya. Pujut cuma. Pujut, makasih dia takut konflik, ha? Jadi kalau ngejak, pasti
Wah, Diana kok ngomong enam sampai Memang ini kan ikan yang bulu-bulu. Kamu kan pakai besar. Makanya nampak besar. tapi itu ubi dengan baskom. Apa-apa itu. Besok ya, enteng. Kapan kapan satu dan dua dia satu udah bagus. Aku sih bilangnya udah bagus, tapi dia masih mau warnakan dalam tengahnya. Dalam tengahnya mah kurang warnanya. Boleh kurang aja ya. Dan mereka kan sama. Tapi biasa lah, tulang itu enggak rata warnanya, tidak pakai alis, biasa lah di mana-mana pun gitu. Tapi dia barang masih masih garansi size sekali turunkan mulangnya masih saya garansikan. Garansi sekali mulang. Tenang ya kak. Cakap pusat tuh masih berlaku. Tenang Johan. Kakinya cepetan. Karena kayak bekerja. PR belum. Ini PR putih belum selesai. Masih campur siosi lagi muncul. Apa yang dia sedang sampai besok kan? Janganlah sampai besok dia. Ya kalian dengan nanti pasti kalau dia Jangan lebih basuh lurus ya. Apalagi punya dia poni, kebayangkan no poninya. Dia tuh apa? Mbak. Apa lah, punya dia tuh ya. Nanti punya batu bola. Ada kita sebut cukup tidak gitu. Nanti. Ini kok memang sehat setiapa. Tapi kok ada celana panjang, karena mereka berdua dapat semua lepaskan celana. Sakit panas. Aduh, mau lah. Oh, belum mama mati. Kita ngorek. Bakso, Pak. Dia kan dia mau bakso. Memanglah manusia. Dia kan satu piala. Nek tambah satu porsi lagi nek. Jadi 3. Dan minta bungkus. Bungkus 3. Ya. Ini banyak bayarnya. Kalau 15 selesai. Apalagi segendut kalau sakit mana balik ke mana? Iya, 40 ya. Dia enggak kata. Masih banyak punya dia. Dia tuh enggak reject yang dia tuh apapun makanannya boleh-boleh. Bakso sudah dibuka ya guys ya. Makan sehat juga. Ya. Sudah aktif bakso ya, jualan baksonya ya. Oh, doleng Manado, kasih sayang Manado, kasih sayang Manado. Bagi kawan-kawan Aisin bakso,
mulai salon sudah aktif semuanya ya. Kalau enggak putus anak tuh memang putus ya. Habis dulu kan tahu ya. Putus ya. Kadang-kadang kita kalau minum sekolah-sekolahnya minum, tapi saya jarang minum kalau dia. Kemarin tuh tapi aku duluin deh. Enggak, memang enggak lagi minum saya. Karena kurang dulunya. Dan saya itu minum. Ini juga saya kalau mahal, aku badak enggak boleh. Ada orang mau minumnya biar dia duluin gitu, harus istirahat. Itu kan lihatnya sampai di mana kan ketinggiannya gitu kan. Karena memang capek malam tua, tidur capek lah saya kita kan kerja, nggak ingat lagi mau ngadonnya. Pagi kan suruh anak buah untuk ngadon siapkan kasih tahu simpan di kulkas. Kita belum tidur ngadaknya keluar ini. Apa saya mau bikin poni jangan usah. Kita kerja poni ini bekas poni saya. Apa lawak ya? Mama, saya angkat dong di atas sini. Iya. Motong sama-sama hidup mereka mungkin sama si Atok, si Ani, sini. Bersama sama-sama. Hanya orang hidupnya tuh. Menolak. Nangku marah atau tapi tuh. Sini tuh pisang. Sini pisang ah. Pisang yang pendek tengah saya. Pisang kan. Pisang ambon yang pendek itu Pak. Dia mau bikin. Berarti Jauh. Mak Suan. Mak Suan. Berarti kalian berdua mantan pencuri dulu ya? Kira dia jalan-jalan kan. Pas jam 8 siap-siap bunyi bola ikut kan rumah. Mata-mata tereno karena yang beri bisa parah kota. Nếu sao thằng sẽ đi ở ngoài vậy à? Gần cái lượng sao theo trúng chiêu vậy? Tiếp theo ở trúng chiêu chân phù thì thần gì cả cái thằng xịt. Giờ có lưới như nào? Giờ là cũng cho kiếm dịch chạy nhất cho cái lò lăng. Không xí cái đồ có bùa. Không bùa đó. Langsung giờ không xí cái đồ có. Cái lũ xuân này bây mai siêu. Bà langsung khoai thải điểm.
Ito yung channel lui. Pun di kampung yin siyaw siya. Mãi liang thạc phản xá ai ấy. Cái lầy mai pun kịp phong Honda Jazz. Và chọc kiên đủ có bộ pun kì. Kita to si kian to pun cái lầy dịch kian. Cái dịch kian vô hong ấy khoai thải tiệm. Chả nhất chọc cái lô lăng. Hạ xỉa. Dạo an nhìn theo lộc cung. Ndut, gimana ngomongnya tuh? Gimana ngomongnya? Ngomong yang kemarin tuh, Pak. Ayu ucu uku gitu kan. Cái mày bố sinh nhân hồ lo tẩm thùng à mà. Memang ayo kayak dalam. Dicelupkan ke air situ, Pak, biar dia hilang. Aku bagalan karena sekarang kelalak kabur. Nggak ada air kali itu? Nggak ada. Itu buka. Lebih mudah sekali ini. Oh. Ya pelawak kamu ini kita tanggung. Wah bisa. Memanggung kamu. Tidak sampai berdaya apa ikan? Apa kalau sekilas dulu tadi? Oke. Nah, Bapak Malaysia sama kamu dulu. Muốn bậy xí cắt mấy còn hiểm gì? Pergi Malaysia. Kêu go Mata ayo jadi bebek. Ikut anu Malaysia. kêu go xía cung à? Anu kamu. Baik muka ayo mereka. Cái bộ nhì cà ly nhì à? Ure berjalan kaca. Oh, mana darah tu tadi nak? Dùng trụ hi cho. Ure kata depan nak. Ya. Dah selesai baksonya. Nah, nyesin bakso meja à? Cái bộ dùng cái trụ hi cho nhì cà ly nhì à? Nhiệt sẵn lều suy à? Xay phô liệu thịt chả. Cái trời trôi của Lâm Đông, trôi thì kết thúc cái nhà đó, liệt cả thông mồ ca. Ông bảy, một phít của một kia, liệt cái một phít cả ship thông. Như này miệng suy chỉ có cái tật hạ con ha. Kenapa? Cái ly xăng dịch lượng nhanh cái phần gì đó, dịch lượng nhanh. Cái ông mày thân củ đó à, theo đó à, theo những cái chúng tiêu ấy xịt à, nãy giờ thì nãy boy à, một phần nó xịt à. Tapi lihat, sendiri kampung itu dulu ya. Cái khoai thì phong cho cái máy xì tầm bát đó.
Cái chẳng mấy giặt giặt khút nhưng mà đó, bạc bao theo, bạc nhì ăn theo, bạc nhì theo. Hanya kontak lokasi yang tuntang untuk kai jejak kut dong langsung banton Pak Nyi theo. Nikmati jangan saudara. Dapat keluar dia, dapat kedua yang baik, bisa ada kemajuan ada salon, hidup bebas, satu dapat penghasilan. Mohi mèo mohi tes mohi yang cái hanya yang xong các tụng yang kon này yang đó langsung ban Pak Nyi theo. Dari ilmu bah, dari ilmu kalian rehat dulu ya, jangan dulu ke salon. Rehat ke salon, ke mana salon saya? Rehat dulu, tunggu air kurang. Paling nggak lama. Orang bule tak balik. Baru tadi kan sama langsing nego. Kan ada yang tahu nasi goreng kan? Đi đâu nhưng còn Orang main bakso dan orang tu. còn theo lùi trong này đó. Kolasi dengan bakso. Mungkin bagi sim tempat ada yang lain. Siapa mungkin put theo chi buổi sọ kalau khơi kopi tiệm hả? Mungkin si ship theo chi dịch nhanh cái kan chiều ăn quỷ yang họ. Tapi ali tidak nhìn yang hendak, dia hanya kon di kai lokasi yang dah. Hanya orang yang khơi cak khut yang dah, pak kodel. Lagi kacau ketua kan? Tung tăng á, thầy tung tăng mà các bạn, thầy tung tăng à. Các miền may bà, hanya kudu may lấy ban cái quảng mù ca đó, quảng mù cá, được lấy khơi cak khut yang mà. Khơi cak xe chẳng paling jit meter kali jit meter yang ini. Tu Pak Nyi theo à. Ngay chỗ chen khun tiền sân khéo yang cái này wah cái meteran sang wah jit meter bahan mang jual kui je. Tapi ali tidak pertambangan ada. Lung lako jual durian. Ali tidak jadi kayak pertambangan dah hanya yang hiya tahu song tung aja như vậy hang xía dah. Song tung tang aja như vậy hang xía dah. Orang ai li chặt thì ali khoi vậy yang dah. Langsung ban lui ya, mua cùng ban Nyi chia ya, Pak Nyi theo. Soalnya biasa kita kok butuh kok masalah kok theo lùi yang dah. Ngay khi các mấy cũng còn xây dựng đó. Đối với nó xình ship theo lấy tổ theo lũ đó. Các lý từ biasa liệu chết bạn theo yang liều hay đó tu hắn hẳn. Liệu chết bạn theo yang liều hay đó tu hắn hẳn. Dịch yang bạn theo đâu yang đó sàng hay đó. Các tu ăn biasa leo trong thế này permainan ada. Tu ăn biasa leo. Tapi hay còn cái tua diêu yang hình diêu sang dịch động trả nhất trong đó. Dịch động trả nhất trong cái tua diêu cái trả luôn cho mà. Mungkin khỏi gì mấy lượng xăm thòng Pajero Sport à. Sao yang nasi bedong siwa. Cái juga mau kita songsin aja udah. Nasib itu bisa dirubah. Kon ni 做到咪寫啫嘛。
Kalau seumur hidup kamu kuli, kamu tidak akan pernah bisa merubah nasib kamu ya. Namun kalau kau tidak bisa merubah nasib, yang pikir hasil tambang emas. Lihat mấy phiền nhi kawan, mấy phiền nhi, như khổ dữ loài lý, như chim mun hagi dân coba ngay kan mang sih, ngay mang terjun ya. Jadi ngay tận cái ngay thang xe thao thong chiếu, càng yang terjun ya. Di saat itu si kawan boy ya. Sika masih langsung kong daan Thai bay kong daan kohi ya. Aga sika perjuang cut loyal aga yang ti ya yang dah. Bahwasanya cái gì xỉu đó hay alum chin kong bay ba du chak yang dah. Ya, tetapi ngisi jauh jika lepan cito gimana gitulah biasa aja ya. Rp10.000 jual durian. Kerja mobil selesai tapi tidak dikerjakan tiap hari. Kerja mobil tapi tidak dikerjakan. Ngay mô hình trò kia con ăn hot à? Ăn hot ở ngay sườn hà khai phong nhiệt khay trổ bò sắn này dân. Khai phong nhiệt khay trổ bò sắn này dân cả ngay cây phần diệu. Jadi kawa sini pusing kasih lui gì đó. Kasih lui gì yang hin sang lihat tuh tần kéo xa loài aka chẳng lấy phần liông sih kan karena jiu sangtit bermasalah yang ada. Jadi jika Asian nak lay tuntaskan jisi kongto ya pan dirunding ulang yang ada, dirunding ulang. Kita banting tulang ombay biasa. Namanya chimsit memang harus begitu. Cari makan memang harus banting tulang, harus rajin. Harus pandai membuat suatu terobosan, mencari dan mendirikan yang ada. Sojinya Lungkowa itu agak sedikit santai dalam hidup, tenang dalam berpikir, senyum menghadapi apapun karena dia sudah siap untuk suatu rencana yang kedepannya menghadapi di tahun 2026 ini ya kawan ya. Jadi
kesimpulannya itu ya, meniti sebuah karir dimulai dari awal tahun 2026 ini yang benar. Jadi kita tidak perlu harus berkuar-kuar untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak begitu penting gitu ya. Dan juga tidak harus menjual dan memperdebatkan suatu kebodohan dan juga pembodohan gitu. Kita lihat ya, beginilah kerjanya ya. Kita kerja lagi ya. Như tao rồi như tao thì còn hàng clip lại jadi các như con nggak kayak langka ada witon yang hanya untuk sambil memandang, sambil melihat gitu. Dính buổi đó nhớ sao cho chuột này sang xe theo đủ đó bagi ngày đó ăn xe chuối. Sampai sekarang segitu saja buruh terpanjang. Sebenarnya Pak, sebenarnya ngay Pak rangkul ngafui ko gak ngalak ko aban udah ngambil soy ya sebenarnya.
Komen ki komen. Komen ki kang pun nyisit bakso ya. Pun nyisit bakso gratis ngisi banlui. Sebenarnya Cole bengkel sih, Cole bengkel dia nhiều两班船lui rồi, dia xin bảo ngỗng xỉ sang xe đó, bán nhiều hàng thui coi như tôi hắn nhiều coi như nào. Dia lihat bengkel wah suka tuh dari Bongpai. Andai adalah daging pasti sudah banyak alat. Makanya ngay tí là nhiều chuẩn lưới đông xí là ngay cũng xí nhiều bắn trò đó. Còn ngay tí là ba xe lưới chỉ đó. Ngay còn mấy bạn ăn hiu ngon còn. Cho lẽ bengkel ngay mấy còn thấy khung này. Ngay hết cho lăn ở đâu cho lăn chiêu đó. Chỉ đâu sao mang chỗ khua đó, chỉ có đủ cả những cái chỗ bengkel rồi. Kita han trong cái ba cái mê phận à, phá cái ba cái mê mục khéo đó chỉ có đủ cho bengkel rồi. Jadi họ cũng lấy bengkel này lui đó, chỉ có xịt để bengkel này lui đó. Cái chỗ tí mày nhân phong kiểu ship xịt nhân ship à rồi à. Và hầu siêu nhị sẽ có họ đó đã một biển để đi gì xí còn đó hắn xí bút xí dụng rồi đó nếu ba ngày ăn gặp lâu chỉ thay là đi hắn như này mình ngay profesi yang đó jadi đầu kết với những ngày phân trộn thì bao lâu chỉ thay là đi hắn bằng như chim tổ phết khay yang tepat đây yang hình xia ngay bộ phim gì ngay khoai ngay trường mình khoai ngay trường ngay trường mình trường ngay cho ngay mới trường kéo sao trong cho bị xí ngay mới trường kéo sao trong cho được bị xí đó cho cái pha nhít pha giả cái cho nhít cho giả bóng bài ngay xịt trong cho ngay xịt trong cho ngay mang hỉ ngay là bồn độ chỉ xí đó bóng bài ngay xịt trong cho
Tapi kin po Nhật ba ngay sòng ấy chín ba lấy xỉu cung nhấp ấy đông xí đó nhưng hiểu lượng ban chọn đó hiểu chọn đó ship trả đeo phải đó mang nhiêu lượng mang nhiêu xăm trả rồi anh tôi nhìn ngay còn cái chi nhìn ngay buổi sổ tính chú cáo đang ngay phải còn hiệp nhiên đó ngay còn cái chi nhìn ngay buổi sổ chi cái khói chắp đó cả cái nhìn mày chi kiểu chi hết thằng người khói rồi hả khói xài lấy xài thì xài ở cái thằng nó phá chiêu bởi nông trồ kiểu xíu gặp trồ lút cái kết khiu đó thế hả nhà mô tèo ở bùi hiền để đi nhiều lấy bèn kết ấy đó bèn kết xíu lù xíu cung nhấp đó hay dùng xíu cung nhấp thì chìm lui đó kerja keras harus bertanggung jawab jangan sampai 1 tahun tidak selesai. Cái còn như tăng kawan. Tanggung jawab itu intinya adalah walaupun dia berapa lama, intinya mampu menyelesaikan, tidak meninggalkan pekerjaan orang kan Tuhan mau tanggung jawab. Cho họ mau tanggung jawab, walaupun kikir tetapi kisau coba họ berarti orang itu bertanggung jawab daripada tidak menyelesaikan dan juga tidak mampu untuk menyelesaikan akan Tuhan mau tanggung jawab. Cho ngayong si Mei kung dalam arti jika mau tanggung jawab. Ya, karena ngay cho ngay hot, ngay mai hiu xin, ngay hot ngay mai hiu xin. Như đâu sao cho như cho xí nhỉ nè, như cho xí nhỉ à, để bên cạnh sẽ đó như cho xí nhỉ à. ngay lý hàng sống工作時有時做開門啊，ngay lý下人哪有只人去錯？講個熱湯叉本要全攝跳好冇啊？熱湯叉本要全攝跳呢啲，我幾多叫嘅咗？熱湯叉本冇可能係全攝跳嘅。Như chẳng chắc theo xa paling me harap chonin kai follow có lý hay tốt sẽ như mấy mô cũng chỉ cho vậy còn có như ăn khen cho ăn lì hơi cho đó ngay dịch nhận nạp bên nhịn thông hai cha theo cha băng còn có như bác hiểu cho chiêu họ tăng ăn mình chiêu họ các băng còn cái này xì có jadi lihat yang saya lucu bah ni mau kai kok. Lihat saya lucu. Lihat dùng siêu cung nhấp thì trôi đó. Ni bah, mesti jelaskan pengetang ni. Lihat bengket siunya lah, ngai me kong thai kong ya dari Puncak, Colas, Chongchasin,
trong trà xin met cha theo met gardan ha transmisi bon kampas kopling atas bawah setel gardan oba cha pyong ki pian theo mới ngay ông đó như bác phiền anh đó như một cái cũng bèn kẹt để sáng sẻ sebenarnya Pak yuk tahu nhìn cái chẳng sát theo đó atau coba dong sih dia hanya menunjukkan kan sebenarnya cái môn maju naik chẳng ai môn naik chẳng ada naik bot nhưng chẳng sát theo ở chỗ Pakistan nhưng họ một chẳng sát theo ở chỗ Pakistan nhưng anh ấy tụ có phụ gì với một cái thải cha cái klen sắp thon hết cái này last trận thì đó phân trội trận thì các tao ham một chẳng sát theo nếu chịu cung nhập luôn xí ba như phiền anh đó các bạn sekali bengkel mang tak si kau Pakistan loh. Nhân các Pakistan này bengkel ya, cái dùng các phát thổ kiaจะkhỏi đi trong một cả, các họ bengkel. Jadi là bengkel này đúng xí ba như phiền nhìn đó, cái đâu như phiền đó, tapi phiền ngay phiền đó. Nhân các Pakistan này đó, cái chẳng sát theo vậy đó. Cái hội với những đồng bèn cha đó, cái trong kẹo lượng cha theo đó, bật chén phu đồ bệt gạt rắn này. Các klen sắp thon hết này last ở các hầm bèn kẹo, các gạt rắn này từng có ra bào chiêu, cái ngà bào chiêu cái phân trội rồi thì các hầm chẳng các buồn bề đâu vào các bạn. Kan katanya perbaiki kan perbaiki itu tak khoi loi naik perbaiki ya bukan diganti yang kan sistem ganti banget tuh hiểu như bộ ngày ba awalnya bang ngày xin họ cha theo họ đều cha theo ngày họ chui cha xin họ đều chui cha xin ngày họ cho last họ đều cho last ya ngày họ cho phá con ngày cho canopy cho thùng pha cho thay xỉu cho các le yang đó. Jadi balik bengkel này đúng xí ba ngay chỗ đều ba dịch nu hay đâu à ngay mình còn phiền nhỉ. Chỗ ông sĩ chỗ kiểu á phải chỗ lắm nhìn. Karena nhìn đâu sao kan an thấy họ bengkel này nhìn. Mungkin bagian itu sih
menanggapi sika lepan ngai me hinanin mah karena kita sadar hancong kami pakai me mukhel dah sika tu udah kalau silat lidah guru yang paling kalau hai kong kita sadar kita hancong kami mukhel pakai me mukhel dah sika ba udah coba bengkel lewat jong dia me silat lidah kawan ngay cầm nặng tăng chiếu bengkel nhìn ạ hay còn cái họ cho đây xỉu nhí cho ngan bao lòng nào ngay nặng tăng chiếu ha cha theo ha transmisi pagi mai kanter pagi HRV pagi Toyota pagi Suzuki có bên chắc khéo đó bật spring trong cái biển theo mũi ngã ngay nắn tăng chiêu càng xuống cho lát phun chặt trong trà xin atau cho mai sẽ cho thiệt môn cho phá cong cho canopy ngay nắn tăng chiêu muốn gì cái gì xa nhìn hay còn họ đó chứ chiều ngã ăn đôi xỉu nhiều đó ngày ba hai người phân chạy thành gì họ số gì ba ngày họ chiêu ra ngày 10 họ đều ngay seluas saya kan drit sap thon hera ini kan double gardan drit sap dia lo cái thay vậy thon hera ngay han này cho đòn hiền tụ cho ngang cho đòn hiền dùng pha con trên thì last tiểu đen cái ngã keo đó ngay dùng cái phoi trả này xỉu cho hera mai cho ni đi cho các kiểu rồi à các căn mồ mai đúng gì cái gì cái drit sap à ngay son kiba bởi sao là thiếu nhỉ đâu kan drit sama jangan pun si cowok kalau kan nhìn mun ngai hiểu cowok mau ngai hiểu tapi an kui khi mun ngai kita lo ya ngai kong kita thiếu si yang sehebat apapun guru masih kalah sama lako nya lako me coba bengkel như ngai me nantang gitu tapi kan nantang bengkelnya nak cái hiểu cho ngay tôi hiểu cho cái hiểu cho bác ngay hiểu cho bác bằng còn có cái hiểu cho cái hiểu cho bác kemungkinan bác kita akan nanti ya jangan dah bagi hanya hiểu do oh lihat kong yang boy juga jika mereka nantangin tetapi nyikan nanti nyin kakai ilmu teu abuhi thon nya lung pintar bisa kerja tapi
tetapi kerja mobilnya 1 tahun. Makanya ba ngay mua mày ấy cho không ạ? Ngay ấy cho đó ngay chẳng cả kiểu sao mua cho không ạ? Hay lý dịch thông cha ngay dịch nhiệt cho họ không đó. Các ngã bệnh cái đây sẽ bệnh nem hay đó kita sao bị khéo xỉa đó mua sẹo cho kiểu sao? Các bạn mới nhiệt bô mày băng Hồ Lan suối bô mày á, băng Hồ Lan suối lấy bô mày đó. Hay còn cái dịch thông cha nhị ship theo ở ngay cho họ đó. Với cho họ dịch thông cha dịch nhiệt nhị ship theo. Dịch chạm ngay cho thiên có mấy cho họ. Jadi kan anto như này lời antri. Tao lời antri ba, berarti kan hangai kan pen tolui nhìn. Tao kan hangai dịch hạt tolui nhìn ba, kan nhìn komentar ngay ba chap ngay mà. Kok caca ba phải tiêu xỉ vậy mà. Jadi ngay ba mới sampai ngay tolui vậy mà. Ngay mới thật phun tolui, ngay mới thật phun kẹt cho họ nói. Nhưng mà các ngay giờ hạt kẹt cho họ, ngay giờ hạt tolui. Các nhìn comment ngay mua yang mua trái. Phải tiêu xỉ vậy mà. Jadi ngay ba ti nga nhìn yang pat hine nhìn vậy mà. Karena yang paling mengetahui diri kita bukanlah mereka. Yang paling mengetahui diri kita adalah diri kita sendiri, bukan mereka. Hay còn như nào kawan? Sở dĩ như còn hay còn yang cho theo dịch nhãn là đó, dịch nhãn atau liang nhãn atau sam nhãn si nhãn đó. Ya, karena ngay thật phun santai cô theo. Tetapi các hàng ngay dịch hạt chín cho dịch thông cha dịch ngay cho họ ngay chọn liang đồ nhị ship theo ngay chọn đồ misalnya ngay katan sa cho last cho pun dịch ngay cho họ ăn. Anggap cái ngay chọn ship theo là kadang ngay kan môi trùng nhìn. Jadi mới dịch chọn ship theo à dịch nhắn theo mà hả kẹp bạn theo hả. Jadi cái siêu ngay bác xin tàu lui rồi cái siêu ngay xin tàu lui. Ngay yu Innova, yu Lamborghini, yu Fortuner, yu Pajero Sport, mai cha còn là tàu ngay đủ yu léo, yu Innova, yu Calya, yu Honda Jazz, hắn yu pokoknya liteo mobil-mobil yang berkelas yang ini. Jadi cái siêu wa ngay chi tàu wa,แต่pun ngay cho chiu léo sang xe wa, kiểu sao wa chơi cổ kiểu sao họ bên cái này nhìn mua xẻo cho đấy không? Jadi chơi cổ kiểu sao cũng dịch sao đó, dịch trả lý bài cho những 300, 400 này kan. Jadi mua xe họ pun gitu yang ini, chơi cổ kiểu phân phối chính. Apalagi lelui pun sih kan chọn chiu kiểu sao chọn mày nè, lelui pun sih kan chọn chiu kiểu sao chọn mày nè. Makanya ngay ba juga rasa kemanusiaan ini dah ngay engkap cincin cho, kan ngay cincin cho, ngay thật pun tolui kaya raya, ngay sinka melebihi dari Prayogo Pangestu. Melebihi dari Prayogo Pangestu yang hendak. Jadi ba ngay chi đó ba jika thật tolui juga dùng situhi. Jadi nanti ai liang pan jung ho yang hendak dah. Jadi ngay cho kakak sit kakak jung atau cho sit bau ngong si đâu yang hendak. Các ngay tolui ăn nan mau ni, tao ngay hạt tolui ba sin nan. Ngajin mau sempat tolui pak. Ternyata tadi saya salah menilai. Ame siang kong. Nama hỏi. Tôi ngay dịch nhít cho họ các bác sang ngày chắc cầm kỳ chiêu lời lì à. Tôi ngay dịch nhít cho họ đó các bác sang ngày chắc cả asuransi cầm thon chiêu mày chi bay cầm. Tanpa lah ngay cầm kiếm lấy chỗ lu mày chi bay cầm. Nhớ phi cô đâu đó. Nung có
lebih cocok jaga istri yang kerja di rumah. Makanya kita saja tahu yang teman như mình ly khói tiệm gì khiang rồi. Tao ngay ly khói tiệm mà đó. Tao ngay ly khói tiệm yang hina, khói thải tiệm mà đó. Jadi cái đó bảo long gì ba chọn siêu. Tao mấy các bảo long chỉ về chọn siêu là kawan. Jadi beda kau saka ngai mai yang dang beli dua gratis satu. Kau saka ngai mai dong si yang dah mai jit khai dong si, mai long khai dong si ngai gratis pun dia, mai long bao mì ngai gratis jit bao yang mai long bao mì ngai gratis bao kita sai tiệm chính chọn chiu ya. Karena ngai kan dùng lihat kayak strategi perang orang mahal. May hidung orang mahal. Như sửa heo kawan ha. Jadi sang ada sika mấy còn hiếm nhìn đó. Để sang sika mấy còn thì còn lý đâu khiêu chỉ nhìn là đó.因为lý đâu khiêu chỉ nhìn đó. Kita đi mày đúng gì vậy? Karena kita kan jodit kayak saya tahu lucu, kita mendo kita mai lihat TQ lewat yang mana. Padahal apa? Ini kan kau mau, kita saya untuk jika biasa sit font saya siu untuk kayak mau, tampaklah selalu sumpahmu sakit thai hapau. Nhâm cái số lượng sắm trả cha hiếu nghị hay còn cái sumpah ngày tổ đó. Nhâm cái số lượng sắm trả cha hiếu nghị hay cái sumpah ngày tổ yang hina. Kan nhâm lo bong ko li ngai dong sia. Bộ mang Phật trời bộ mang Phật trời. Jangan bộ mang Phật trời. Cái chỗ bên cái này như này đó.
Kalau kita nyinco dah, kita selalu mengharapkan theo kai lui malam minggu dan cái lui tận ở bể xì đó, tận cái theo kai lui đó tận ở bể xì, bây giờ tận không tiêu âm, tận nó âm đó han ba han một kiểu du lui à, số chỉ ngay còn ngang lấy bệnh cái đây đúng xí ba chỉ có chỗ lì ăn kiểu đó, nếu ba xin bảo ngỗng xí sang Sài Gòn. Các ngày chỉ độ chín xuân ngày chỉ độ đó ngày truy xích thuê dịch thông thong cha đó biển hay là một cái loại chủ đăng tuổi cái thong cha ngày truy chít theo pan đó liệu nhiệt bay trội đó liệu nhiệt bổn sĩ cho chít theo pan à bây giờ cha truy đó đấy như tận lưới hơn bài tận sĩ à nếu ngày mấy cũng phiền nhé ngày số trọng sắc kỳ to bông hà chẳng chútเลยẹn hay đấy một cái đó hả để đi lên nhí là bệnh cái xìu nhí đó xin bảo ngỗng xí ba như một hiệu ngày để cho người xe theo luồng chỉ nhưng à là cái những cái chỗ cung hết vâng sao hả ba lý đâu khiêu chỉ nhân và chỉ các bạn mấy cũng kỹ thằng các sẽ còn loi cái nợ sẽ kịp đầu cái sẽ kịp cái ăn kịp nhân đạo vô cùng bây giờ đó đi xí ở đâu cái còn sẽ ăn con xoay nhân đâu đó ngày mấy cũng phiền nhỉ con kalau lihat cha yang ngày chỗ yang đó chín chỗ yang đó mấy cũng chỉ trả lý bằng chỗ nhiệt yang đó ngày lihat yang ngày cha đó bẻ sa đó ngày chỗ đó sang lượng lý bảy chỗ hồ liệu ngày bẻ sa chỉ trả nhất là chỗ nhiệt đang ở thằng nào tapi ngay tetap cowok pun nyin giờ ngay kan mang loại khòng các ngắt khòng hạ loại đó ngay cầm dịch trả trôi thiên con nói mày mang ăn lăn chỗ đó ăn lăn rồi đồ lăn chứ因為喺從時步先，我話嗰時做維士啊，做埋提子幣。做埋提子幣啊，換嘢啊！
chỗ mày nhông tầm ba lá còn này ạ mua chỗ sẽ mua sầu nhân to lui cái là cô chỗ sẽ kín sầu nhân kín to lui chỗ ngà chơi rồi liang cái là cô chỉ bị còn thổ liêu à các bạn cái là cô đã kì bị còn thổ liêu nó bún nhiệt kì còn hay nga một ca hay cái chi sẹo mày này mày hay là hồ na kìa hay nga một ca đấy mày này mày hay là hồ na như gọi thằng ấy bún kì thường cậu chao à ấy bún kì dịch thông cậu cha lấy cho modal usaha biasanya saya kong jika kampan pojong atau maedungsi kakek lele yang ho bisa nggak sih kan tuh dia sinh chi kan sinh chi tôi mày nữa về sinh chi nhưng mà họ như mua những cái miếng suối một ít ê đấy apa tuh đấy apa tuh hả oh
như tôi nhìn qua chân phủ xuống là có xuống phủi có lý đi đây nhìn là chân phủ xuống là có xuống phủi có cái bao cái chủ như này đó một ngày đó cái sebenarnya ngecat juga ai coba mau ai coba sih ngomong ai không cho tao mày là ngay ăn hot này chỗ lấy chỗ chủ là ngay cầm dành riêng ngay cũng bị hot ngay chó ngay hay ngay hot ngay mày yêu xịt ngay cáu phân nha ăn hot này hay bác ăn hot ngay cảm giác anh đi nè như cảm ơn ạ đây ini kamu pasang nggak mau? Dek, jangan main itu nanti kena kaki ya. Sandalnya kemana pak? Hah? Oi, nanti nih kena tijak ini ya, ini paling tajam ah. Dak. Nah, main situ Cak, duduk situ Cak. Duduk situ kan enak kan? Tebunya. Ngapa enggak dikasih kawan yang satu tuh tebu tuh? Ada. Jangan main botol oksigen tuh nanti kena kaki bisa putus ah. Những cái nhìn à. Sep dia bakal sama bisa. Cái memang xin hot orang dia main busin lah, cocok aja chơi xin hot orang busin. Xin một stamina, chiếu rồi水木樣，做下就chiều xin hot orang busin. Cái đó là sợi mũ sợi
放喺下飯下飯一翻齊木。Ăn hot à, đây mày. Nói chung mong phải xin bày cho xin cầm cho cầm nhiệt cho âm nhiệt giả cho con mấy cầm để ba chiều đã nhìn cho hả nhau nè cái chiều cái ông pi à Dah, mau makan ada? Enggak mau. Kok enggak bisa dibelokkan itu, Dek? Bisa kah? Bannya bisa gerak kah? Oh gitu kah cara beloknya? Itu namanya apa tuh? Kosmos kah? Hah? Apa namanya? Kosmos kah apa tuh? Oh, skuter. Papi nggak ingat namanya. Papi sangka Kosmos. Kosmos tuh yang kayak mana, Dek? Hah? Oh, Kosmos yang buat masak. Oh, ini bukan Kosmos ya? Apa? Lupa lagi. Papi apa namanya tuh? Skuter. Oh, kukuter kah? Kukuter kah? Apa, Dek? Skuter. Oh, skuter. Tapi wah sering lupa deh. Kemarin Dedek ke Pontianak ada yang mau pinjamnya, mau sewanya. Ada orang mereka mau sewanya nih. Laju ya. Laju ya, Dek ya. Laju dengan mana dengan yang sepeda tuh, Dek? Laju skuter. Oh, laju skuter. Berarti sepeda tuh nggak bagus lagi mau dijual ya kah? Hah? Oh, nggak mau. Apa nama sepeda tuh yang ditulis itu? Papi lupa namanya tuh. Yang di itunya tuh, yang di tulang sepedanya tuh, yang di bawah tulang yang kedua tuh. Atlantis. Oh, Atlantis kah? Tapi lihat dari sini nggak kelihatan tulisannya. Tapi kok bisa digitu kan? Oh, itu setelnya kah? Oh, setel rendah. Setel tinggi rendah tingginya kah?
sampai masuk dalam. Oh, paling rendah tuh. Iya, mau jadikan sepeda. Gitu kah? Iya. Helikopter kan namanya kan, Dek? Skuter. Oh, skuter. Bukan helikopter ya? Bukan. Kalau helikopter yang kayak gimana? Yang bisa yang kayak pesawat. Oh, yang kayak pesawat. Yang bisa terbang tuh kah? Iya. Tapi dia punya itu apa kipas di palanya. Oh, baling-balingnya kah? Iya. Nanti mau rajin-rajin belajar lagi, Dek. Juara 1 baru bisa dapat hadiah lagi ya. Ya. Udah berapa kali juara? Ada 4 kali ya. Tapi nggak berikan permainan. Yalah. Tapi udah berikan hadiah sepeda. Nanti bah kalau kelas 1, kelas 2 juara, kelas 3 juara lagi, papi yang beli lagi ya. Beli apa, Dek? Papa mau beli mainan es krim yang di Pontianak tuh, yang ada buat ini cantolan es krimnya tuh. Oh. Nanti kelas 3 rajin-rajin belajar ya. Supaya kelas dapat juara lagi kan. Kelas 3 bacanya udah gak pakai eja, langsung baca es usu susu, langsung baca begitu, tidak pakai es usu susu. Oh, enggak pakai eja lagi. Iya. Kalau tidak tahu baca di kelas 2 tuh palanya pakai spidol silang X. Makanya harus. Yang tahu baca duluan istirahat. Berarti besar nanti mau jadi apa? Mau kerja bengkel kah? Mau kerja salon kah? Mau jadi guru. Oh, mau jadi guru. Jadi guru ngajar papi sekolah. Papi udah tua. Iyalah, papi kan enggak sekolah. Jadi guru mudah. Tinggal ambil buku, lalu tulis di papan tulis. Mudah kah? Berarti mau. Tapi ngajar anak muridnya harus sabar loh. S-T-O-O-T-E-S. Papi kan enggak tahu baca, nanti mau ajarkan papi baca juga ya. Iya. Di situ ada jadwal pelajaran. Jadwal pelajarannya. Hari Senin belajar apa? Hari Senin belajar upacara bendera bahasa Indonesia PKN. Lalu? Selasa PJOK Matematika SBDP. Rabu Matematika Agama. Kamis bahasa Indonesia Agama. Jumat senam sehat. Jumat tak belajar. Oh, Jumat enggak belajar. Jadi tidak usah bawa tas. Enggak usah bawa tas. Olahraga aja kah? Iya. Berarti kalau Dedek jadi guru, baksonya enggak ada yang jual lah. Siapa yang dibuang? Iya. Siapa yang bantu mami kerja salon, Meh? Dan nanti udah besar, Epa baru kerja dulu, Epa bantu mami. Oh, belum kerja, bantu mami dulu. Iya. Habis kalau mami udah tua, udah buka salon, nah giliran Epa yang kerja. Oh, mami ndak buka salon lagi, giliran Dedek yang bukanya lagi. Epa kerja guru. Oh, kerja guru. Nanti papi mau bikin kopi, siapa yang bikinkan? Papi mau minum kopi. Tahu gak? Iya. Dedek tahu gak? Mami kan udah tua juga. Nanti aku itu. Cara tahu ndak cara bikin teh? Aku tahu. Macam mana? Ambil bubuknya tuh kan. Ambil air panas. Taruh dulu, lalu kasih air dingin. Misalnya mau buat es teh. Kalau udah warna itu oranye, papi ambil es batu taruh. Itu bikin teh es. Bikin teh panas, bah bikin teh panas.
Papi ambil serbuknya tuh, papi taruh air panas sama air dinginnya sedikit. Papi tunggu sebentar sampai dingin. Udah, Oh, gitu ya. sampai sedikit dingin. Kok nggak baik? Rokok enggak baik. Nanti paru-parunya warna hitam, rusak. Oh, rusak. Kalau minum arak meh, baik? Enggak baik juga. Nggak boleh. Enggak boleh. Ada yang bikin kita mabuk. Oh, arak yang bikin mabuk. Iya. Jadi nanti masuk kelas 3 masih bisa juara enggak, Dek? Nggak tahu lah. Enggak tahu, belum tahu. Iya. Siapa yang juara? Di situ saingannya Epa sama Mimagi. Waktu kelas 1 saingannya Epa sama Aldi, kelas 2 Epa sama Mima, kelas 3 Epa sama Mimagi ya saingan. Lewat semua mereka tuh kah? Ada yang ranking 10 gak naik kelas. Ada yang enggak naik kelas. Iya. Ya kata Ibu Krishin yang nggak mau naik kelas ketemu ibu lagi katanya. Oh. Makanya harus Epa naik. nggak mau kelas 2. Kelas 2 tuh kalau guru udah marah ambil kayu pukul cat meja. Makanya Langsung anak murid yang berisik yang di bangku kawan langsung lari ke bangkunya, langsung duduk tegak. makanya jangan nakal. Harus Makanya Epa jadi di kelas pendiam, nggak kayak gini. makanya Udah selesai nulis, harus pintar. kalau disuruh istirahat, Epa istirahat. Kalau belajar tuh jangan kasih orang nyontek, Dek. Mereka yang mau nyontek ke kawan. Iya, Epa bilang, Repa, ini jawabannya nomor apa? Ih, kami nggak tahu. Jangan nyontek, bah. Kalau lagi ulangan teman-teman di meja Epa ambil tepak pensil, dia lagi nulis, misalnya dia lihat-lihat gini, Epa mukul tangannya. Ya, jangan kasih orang nyontek belajar tuh. Epa Jangan nyontek punya orang, jangan kasih orang nyontek. Epa gini, jangan gitu. Oh, suruh dia jangan nyontek kah? Iya dong. Mereka minta-minta Epa punya selayun sama warna baru. Mereka keluarkan. Jangan, bah, capek nyusunya, kata Epa. Mereka kayak nggak pernah lihat pensil tulis ya. Padahal mereka juga ada di tas mereka. Nanti kelas 1 sampai kelas 6 juara terus kan, dapat beasiswa dari pemerintah. Abang Ringo tuh si Pilo tiap bagi rapot dia selalu masuk 3 besar, gak pernah 7 besar dia masuk. Oh, 3 besar. Iya, dia setiap juara 1 terus. Kelas 4 dia juara 4 kata Abang Ringo. Kelas 4 dia juara 2 kata Abang Ringo. Pintar dia. Padahal dia tidak belajar, dia disuruh jago warung. Oh. Pintar juga dia tuh kayak Epa. Oh. Dia pintar kan karena rajin belajar. Enggak, dia enggak belajar, dia hanya jaga warung, enggak. Jaga warung kan Iya, sama juga belajar. Belajar juga. Adalah belajar. Kalau enggak belajar mana bisa pintar. Epa kalau hari Epa itu enggak sibuk, Epa susun meja Epa baca buku malam hari. Makanya harus sering baca, sering belajar. Tapi buku Epa enggak lengkap semuanya, udah lama udah Epa baca dari Epa kelas 1. Oh, Tapi sih enggak beliin buku. Tapi kan belum dapat duit. Epa aja udah dapat duit 1.000 dari uang jajan. Berarti celengannya udah banyak. Enggak tahu? Semuanya berapa? Enggak tahu. Kau tanya aku? Kan ada yang simpannya. Aku gak hitung, boy. Udah ada berapa duitnya? Duit aku aja 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Oh, 1.000, 2.000. Ada juga sih yang 5.000 sama 10. Gak taulah, cukup kali buat beli mainan Epa. Mainan apa? Epa mau mainan yang ada di 35. Mainan es krim tuh, Mbak, tahu kan gerobak es krim tuh. Oh.
Ini Pak jawab bilang sama papi tadi tuh, Bah. Oh, Dedek kan udah besar, masa mau mainan terus? Sepeda udah ada, skuter udah ada, mainannya sudah banyak. Tapi kan ini kan mainan yang dinaik punya. Tas, Bepa bikin mainan. Papi Oh. lihatlah ini. Oh, koyak kertas untuk bikin mainan. Mainannya. Nanti Ini ada gambar apa tuh? tuh. Ini Oh, WC-nya. WC-nya. Iya, Epa tiap hari kalau ada mainan, Epa bikin mainan dari kertas ya. Semuanya enggak dari plastik, dari kertas ya. Dari kertas ya mainannya. Mana papi lihat gambar apa tuh? Ini gambar rumah, ini pohon sakura. Cantiknya pohonnya nih. Tapi belum dilem. Oh, belum dilem. Ini rumah kayak rumah kita ya, rumahnya ya. Enggak, rumah kita kan bertingkat. Oh, yalah, ini kan belum ada tingkatnya ya. Iya. Inilah Ini papi. mah kayak gereja Epa pintunya. Oh, kamu apa ada tengkuyung di sini? Itu bukan tepuyung, itu gunung. Oh, gunung bukan tengkuyung. Papi sangka tengkuyung. Bukan deh, Boy. Yang atas nih apa nih? Itu matahari. Matahari. Iya. Oh, matahari. Ini WC-nya balik belakang. Oh, WC-nya di sini. Iya, ini Epa masih mandi. Kok. Oh, mandi di sini. Sabunnya bisa dilepas, Pi. Hmm. Tapi aku males lepasnya. Oh, WC-nya di sini. Kalau dia mau pergi berak dari